Katika hii dunia, mtu asikudanganye. Hakuna anayependa umaskini hata kidogo. Hakuna anayependa mazingira machafu. Hakuna anayependa avae nguo ambazo haziko poa. Ndio sababu unapochukua fedha na kununua nguo nzuri, unatafuta mazingira mazuri sana. Hata unaingia kwenye gari ya watu, unajipost, kwenye mitandao, sababu hakuna anayependa uchafu. Hakuna anayependa mazingira mabaya. Hakuna anayependa aishi vibaya. Hata kanisani wengine tunaenda kumwambia Mungu kwa nini tuko maskini, lakini Mungu hana kosa, ametuumba matajiri. So tuendelee kutafuta tu na tutafanikiwa.